Пробиркаттан бастакы кихи бар болбута үйе аңара кереңе болла, ноқоттон кихи аймақ сайдытығыр білен тұрар бұбдейін салынырат түгер сүнкен улахан солталақ болбута. Күн бүгін бұл технология өсі сайдан кенген көмелек уғатыр немалар. Нучылытно-спомагательные продуктивные технологияден аттан медицина улахан салата болан сайынна. Беге Советский Союз бұтып, тәнчілаушы сағуын десылтан бұл келі. Бұрыс сөйдік беге әкаден аттығыт, anoqottон айылға бербетінен уғабат тенебет, оғы сатан өскәбет болута бұл улахан кығалға, оноға бүйіңі беребет онны туғыланыға, әка, етеннен бұл ұлырғы қарайы, онна медицина көметінен уғағын тенеяхын оғылынағын туғынан бүгін бейге кепсет еқпет. Бұл оғы өскер қаяр әті хүмағар өскәғай ие әтін синин тас өттігер барын ұрын, салғы әтенге сайдарын көрін қараян, күн серін көрдірі болар, оноқытта айылға бұғытынан сатан оғылама жоңан Аллах бұл медицина бір салаты болар. Манныға медицина бұғалат ернемалар әлбәқтер, экстракорпоральный уғаты, әркеге семетін жақтыр уғыр келеткетігер уғу, әркеге семетін криоконсервация, тымныға оған өркемге қарайы күрдік болар, онына суррогатны ие болу. Кергеннен әбетер донор семетінен уғаты, омтында аттыттар керелер. Оноға бүгін бейгі бұтығынан сихили кәпсет еқпет, оныттан бәғі сыналарғытын, ұйтыларғытын береқетін сөп, білден тұра бейгі хақысы фергілелер біт бұғытының төлепемет нөмерен сынатабын, ағыз 914-219 сүрбекке 612. Студия нөмер біт түрден 2, 30-97. Әтен кәләрің. Білген балысқан олық бұтығар медицина бұғалат олыс күжістәқ, онына туғалақ бола денчінші әтчілер сұриялар, бері теметін үсті түгіл анатабын, көмілік, уғатар немалар, демография күйі. Бүгінгі толғытулақ темеға студия бұтығар үржеттіқтірі оға айылыр оны күн серін көрір жоллақ чағын бәліқтер национальный медицина кейінен ихінен лелер көмілік репродукция технологияларын отделениятын бірастаран, генетик бірас, онына медицина кетер үрес интерегерге жоңға әйеқа сөбелерін амаларын беректірі. Жауыныттан бұл басатан тұран бейеқі кәлбеті жытыр бұтын, жақтар әркеге айылға бұғытынан ұғыр дұры бетін қырысты бұлығар тұрар үрді категориялар акушер, гинеколог бірастар бейге студиотері жытылар бағалысты керекқа. Керем. Төкәхәнә? Тебілігіндерімен ол күрдік өттін, теппетім күрдік бұл национальный медицина кейінігер үлелер сала үрді категориялағы акушер, гинеколог бірастыра Лидия Фанасьевна Филиппова, онна Прасковья Семеновна Семнобоева. Төкәхәнә. Тебілігін өттін қаз бейді кейхеға ғыл болан оғы түретін масалордон же туттан ден күрдік әтелілер. Оноға Хомойыл кехен айылғаттан айдарылан оғы кәлбәт түгені әметтен бар кығалға, онын бейге бүгін ол кығалғаны бейге рытағат еқпет, оноқаттан бір үксін Лидия Фанасьевна. Басан тұраны еқі бастан кәлелер дей. Бұл қолыбыра кәлбет ені көрсүйге, оноға қайдақ тоқ түрет болары бұл айылғаттан оғы кәлбәт болуда. Өте көхенен күнді көрәтшілер. Бастадың тұран тымные вырылары болон хэп. Ола ветернучалы такая воспалительные заболевания органов малого таза. Хэп. Эндометрит, сальпингит, афорит. Хэп. Инфекции, передающиеся половым путем. Улханаңара ол болар. Очағына олық оғы әрдәғіттен кіне ие болар кейі қырыстанықтақ дендуе бетер қайдақ болуқтағайды? Әрдәттен қырыстанықтақ. Лабора хроническая стадияға тердебәккері. Тоғымыта симптомлар бар болықтарына сразу гинекологқа көрдірінен қаяндағыны әмтенектақ. Оты етіне бір үксін иеға етіннектімні егері барды өбетер ағаға әме олуған ұрылуын үрді. Онына білеген құлыбыра ән бәйін опы күттін күрдіққына түхі бірғана ие аға ден аттырық өбі. Әрке әттігер әме бар, тымныйылар әме, травмалар болуын әп. Білген кәтән күрдіқі бүйін аңарынан әрке онына чөші түтіп. Тәң-тәң гәр күрдігі.
Орду ханның диагноз әлбәқтен кейбелетен сөбі. Это диапедем курдук воспалительные заболеваниялар. Андай дурдунан Россиянан андай дурдунан хембир килнер бастык эместиги болдулар. Атетине хиге теңнен ең көрі отты құлыбыра етінік түрәбет болу ғырыта қаннары әлбә, қаннары ғаяқ егінден кейіндік статистикалын сөпті? Андай дүрдіне? Андық статистиканы бі қаяпыт, ақпапыт. Климат еген ролын набаты болу да? Өнер болон хәпі, бі құлыбыра тымны климаттақ боламыт, онық тымнытар түгендер әбәқ болуқтарын хәп. Атети сибекелерігер ете симптомларын жетінде құлыбыра. Аны кіргеттер құлыбыра тоқ симптомларын кейбілікті әқтір. Ете көмелі репродуктивный медицина көмәтінен қандық сибеке кәнеттен кей туған әқтіғай? Симптомы. Құлыбыра истерін түвақтары өжер болуын хөп, менструальный цикллары ғылыуыт болуын хөп. В основном әнні күрдік. Атак мандык хасар хыллар буттырын кенеттен негенден барды? Ол бир сыл ихигер хатан оғлама пылықтарына сразу гинекологқа тиектақтыр. Тойы дақына біремені хүтерін кәхелер. Біреме для нас драгоценный деп күрдік хат. А тут 5 састарыттан бир хылға терердебекке түрген хаустық, 6 кенеттен түрген хаустық бияқай, гинекологқа тиеннады по месту жительства. Ал гинеколог коран уже бахаран именно обыртыга медцентрга гытыр. Алында бу мында поликлиникага келенлер именно бахаралар бесплодие причинаты тугуйден. Аны тута биллер дө бетер олох ухун кең маны чинчи үлетин кенеттен түгөстүрдү. Хох билген обследование диагностика түрген хостук. Түргенник пара. Главное буллагана жактар оны эркеге биле как командада иккен теңге хөлтөннөр түргенник анализдарын ахан чана биле именно причинатын бихи түргенник бахарабыт. Именно того хатан огойс кайбати ден. Антон хутан халактарына, конечно, барды ухур. Ухатагана уже бихи авариальный резерв тенхаб. Самый авариальный резерв тен алата биле. Ну человека яичники, да? В яичниках фолликулы развиваются, ди. Фолликул ыяйы агаян-агаянихер. Аны кихи сахаранистана ол клеткалар бут качестволар мөлтөнер. То есть төннен түргенник келелер даганы очоннан бихи шанс элбэх эффективности. Эко көмөтүнөн оголонор шанс элбир. Ол хен түрген хост келе ханада. Олата састыргыр мындык тугара бар да, холора катчык деп курдук. Ата кихи бир кыжар болла клеткалар бут эми аны кыжарлар. Бактан турун яичник. Атак мындык сахнан ограничение хох. Алата бастан бир анализ туттаралар, узига көрөбөт, аны ол узиннен бахарабыт. Ну, биле фолликулу ден тохти хабет. Ооциты да, онна ооциты балдар. Ол бихи ол ооциты биле экогамитнен ооциты алабыт, ол яйцеклеткалар бутын, оны эмбриологка беребит. Уже эмбриолог өлелер булды. Аны ол эмбриолог это самый важный этап экода болар. Эмбриологы это бихи сели кепстекпит. Бихи көрөтчү кытты хадиетлер эфирге тахардыбыт, итөке ханан. Töke hemen Роба. bu minnet etiğinde yakın var mı? Eder babrast olur, kepsiyeler olur da varsa tımlıyıktan ince. Sebep salgı sanırınız bahasta. Ondan bolla olur kubihi tördüler bit. Etergelli saha dakkallara bir geçti oğlan olur etergeller. O gün onunla kinderim ya tımlıyıkları buluruz. Zaten onu oğları olur. Ya kohan diye heccan oltum niyetten ölürler. Atak töre hem bullağına ol itan adasım niyeten bol batağı olur. Bilgin anlığı ite ahbıtıktan ölbütükten yeni bol batağı olurdu gen ete yakın bağırı. Sebep renkel bikir maktal diye tinne tuget yenge tekılura Экология. üldi fanasına. Экология мехин бир бәтнар олон киллерер. Психологический фактор болон хөп, стрессовый ситуациялар болон хөп. Стрессовый ситуациялар химбир холбраул чөче фолликулларгар химбир качестваты мөлтөтөр. Оннук жерки сперматозоидтара стрессовый ситуацияттан экологияттан эме химбир мөлтүр. Ол эме бар. Биһиги этиек бүтүн төптү холбра эти биһиги бу холбра чакалар дие бигелер бит. Урут оголмат жон элбактерте билген элбак битер билген элбатилер ден ол
Антон урусхана оннук обследование хох болады. Билигин уже медицина развивается. Она билингю яга жахтар, он эркихи отложенное материнство ден бар. То есть конъюнктивы короче питен курдук. Ну, калин оғлан оқпыт біле бастағынан карьера, да? Учеба, работа, ол кәнтен бірді оғлан ханатылдар. Конечно, вот ол аппетим курдук, оның же качество ецклеток очень снижается. Очоғын олақ әдір, ол құлыбыра отуттарын тола лектерін еген оңғылықсын болағына кенеха әдір кехеген әдір скелетка болар болады, да? Да. Оны көрді қашысты болар. Аны бұл аманны кәбітте, әм бұлағын қолыр бастан тек әлбік кіргіттері көріған істеген, онтан салғы әкон оғылдар ден бағарыны чоны әнтер бұлаған де. Оны қайдақ білдірі? Тоқ бар бұлықта ойын, ебде біл? Бәуіт приказ бұтынан, 803 приказ. Ол прикағынан білдейбіт. Обследование етавыт, семейный параға. Онна көрәбіт анализтарын, ол анализтарынан бағарамыт уже етавыт. Аналия бар түші бұлағын еде? Тоқты противопоказания ноқ болағын етавыт. Хен ұғынды кәмтенен барандар болақты? Хоғынлық болбатақ. Обследование етан баран бұл семейный параға эко надо детах бітіне сразу уже етавыт. Ол да олар келінер қаяндағыны комиссия дені ағылар. ПОМС, комиссия по отбору пациентов на ЭКО ПОМС. То есть ПОМС, ЭКОның тұрықтырын бағары болақтарына ол комиссияны етан баранлар, келінер уже ЭКОға баралар, уже білімнәқ баралар. То есть обследование кемгер, келінер оның же ол же бремеға әмтенелдер. Барыта тәңге. Барыта бейге тәңге болды. Өсі күрәтші бүкітті әрдетілер, істебет, дәрі, алло. Здраво. Алло, здраволарым. Здраволарым. Мне бастан Владислав Тарас кейді. Боланын кен бастаны кейкі бәдек барымын, тым вопрос етеп. Бұл таны да кемгәтті бұл едер оғылар бәдерін дұрыбыларын қарыстауықлары тәте ғынжақыдан сестетенден өрімден ең өжілдер ақтарын бұрал соответственно доқтарын қайтынан бар. Böyle beraber bolun hepken onto bu kolubra kontak bunun bulana hayırlı oğullar tereke bir ender onu harita bakın sonra bunlar bulana oğullar böyle hadanlar de elbaq bağıtı ağıllar entenini nahtılar onu kolura endikte bu psikologlar öyleleri bulukta bu balar öyleleri bu işteler bu korubu. Анаван кен эти отрицательные, он положительные ген бар дейді ханығыр, он ол төкіндігі қолы бұрақ. Мен білербенен қолы бұрақ иккен отрицательный, иккен положительный болықтарына оғылары сатаммат үйешкәбәт болын тәккен бар. İstebedім, оны төкіндігі қолы бұрақ. Мен қолы бұрақ, мен соғын пример еттақ мұна, мен қолы бұрақ отрицательный бұл. Ergenin bullağına emi ateşinde bullağına kolura oğu yüzgür hep yaktı tostu evde duvara pata bolduğun aktörü edişet diye. Sebep maktal renkel bikker. Detinlik koncentrene iti kolura. İti minus plus ne hanga bulu deti? Резус принадлежность к ловили. Резус фактор. Ох, ол жайбат. То есть просто биле жөже беремне хонден огото Холобра бята чуть отрицательный, а вот положительный был там резус конфликт был. Это все во время беременности. А так, огоюскуригар не влияет. Оно минус полон имеет, плюс полон имеет. Виторно контроллер денду. Ох, комет, это уже были трехкутанный уже вар. Каның группа крови. Антон, сөптебеспеттен бар болар дөте қаңы кебітте. Холубра оллақ қыз бұл өткен сөптебеспеттер әбіткен дуылген. По генетике, да? Қайдақ болар енді? Сөптебеспеттен... Өді біл хоқ? Хоқ те қағып. Hem bir ötçe toğramandık ırgı egenler bolun hepte. Qarай близко родственные боллақтарына хлобра оғылары хромосомный ырылақ түрен хөп. Онтан именно хлобра атын жандар холбас бұл боллақтарына оннук болбат.
Очоғаны біле қолыбыра керген тақсын илыннені ол қанын қайдаға егінден етерін ады тоқ бұлады. Бұрысы дөйдер қади. Сәбі есі көпстебетін салғы ұқпыт, бұл бірастар бұтын күттін оға білеген салғы бігі национальный медицина кенен хинак мәлі қуатыр немалар отделениятын сәбейді сейін күтті. Сәбәз кітақса бұд медицина наукатын кандидаты Саха Республикатын Доробек Христобылын Туйгуна Айталина Афанасьевна Семенова бүгін скайп кітақсан Айталина Афанасьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ага, вот отделение вспомогательной репродукции, да, можно сказать, стоит на страже демографии нашей республики. Отделение работает высокотехнологичными методами. Расскажите, пожалуйста, об отделении. Вот как вы работаете, какие методы лечения бесплодия? Ну, я хочу начать с самого начала. Да, наше отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в 1998 году на базе Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Вначале мы назывались консультацией по репродукции человека, но с 2013 года это уже отделение ВРТ. Наше отделение с самого начала занималось диагностикой бесплодия, лечением бесплодия, но процедуры ЭКО мы начали еще потихонечку делать уже с начала 2000-х годов, но поначалу это были действительно единичные случаи, но с 2013 года процедуру ЭКО возможно стало оплачивать средствами ОМС, да, обязательного медицинского страхования, и благодаря чему процедуры ЭКО уже количество увеличилось значительно. Да. На сегодняшний день мы проводим в нашем отделении уже до 270 протоколов в год, когда мы начинали с единичных случаев, там по 7 случаев в год. И, надо сказать, не только количество у нас за эти годы увеличилось, но также увеличилась значительно эффективность процедуры ЭКО. На сегодняшний день, 2020 год, мы закончили с эффективностью 31%. Это очень хороший показатель. И за это время также у нас, конечно, и стало больше специалистов. Вот в студии у нас есть молодые специалисты, да, врачи-гинекологи, репродуктологи. Да? То есть если вначале у нас был один гинеколог-репродуктолог и один врач-эмбриолог, то на сегодняшний день у нас уже 3 репродуктолога, 2 специалиста-эмбриолога. Все проходили обучение на базе наших федеральных центров и даже международных центров, ну, благодаря чему наше отделение развивается и успешно лечит бесплодие. Ну, каждым годом, да, технология тоже развивается, и медицинское оборудование тоже, наверное, каждым годом меняются и улучшаются, да? Ну, конечно, отделение ВРТ должно оснащаться, ну, если не ежегодно, то планомерно и постоянно, потому что наука не стоит на месте. Например, очень много изменений именно в эмбриологической лаборатории, да, в тех же самых микроскопах, в тех же самых инкубаторах, где происходит культивирование эмбрионов. Да, например, инкубаторы, они меняются по составу сред, по содержанию кислорода, да, то есть все это разрабатывается учеными и внедряется потихоньку в практику. Но, к сожалению, не так быстро меняется у нас оборудование, поскольку оно, конечно, очень дорогостоящее, но мы тоже работаем в этом направлении и надеемся, что скоро наше оборудование тоже будет меняться, да, ну, то есть оснащаться новым и более современным оборудованием. Айталина Афанасьевна, вот кому все-таки перво-наперво показана вот вспомогательная репродукция? Ну, для показания в ЭКО они четко определены в нашем приказе, да, вот доктора уже говорили, что у нас есть порядок 803 от 31 июля 2020 года, то есть это совершенно абсолютно новый приказ обновленный, и там есть четкие показания. Основные показания — это, конечно, неэффективность лечения ЭКО в течение 12 месяцев у пар, где женщина младше 35 лет, и в течение 6 месяцев, если женщина старше 35 лет. Потому что, ну, вот врачи сказали, да, что у нас, к сожалению, авариальный резерв с каждым месяцем снижается, да, и чем раньше мы будем лечить пациентов наших, да, особенно где женщины старшего репродуктивного возраста,
тем будет выше эффективность ЭКО. Также показаниями к ЭКО является, например, выявление каких-то заболеваний, которые могут передаться ребенку, и чтобы предотвратить данное заболевание, можно в процедурах ЭКО проводить предимплантационное генетическое тестирование. И тогда вне зависимости от статуса фертильности, то есть есть бесплодие или нет бесплодия, но есть показания именно со стороны генетических заболеваний, тогда тоже можно проводить ЭКО. Также ВРТ используется в парах, где есть сексуальные какие-то дисфункции, да, и также у ВИЧ-инфицированных пар. И еще криоконсервация донорского биоматериала. Вот насколько в нашей республике используемый метод и как вы оцениваете будущее данного метода? Ну, на самом деле криоконсервация это уже не будущее, это наше настоящее. И в нашем отделении уже давно внедрена данная процедура. Криоконсервация проводится и яйцеклеток, и сперматозоидов, и эмбрионов. Криоконсервация эмбрионов, она, например, очень широко у нас распространена в программах ЭКО. То есть, если мы сделали процедуру ЭКО, получили несколько эмбрионов хорошего качества, да, то мы, конечно же, женщине перенесем только 1 или максимум 2 эмбриона в матку, да, чтобы профилактировать многоплодие. А остальные эмбрионы, которые остались у нас хорошего и отличного качества, мы можем как раз-таки криоконсервировать и потом в дальнейшем их использовать в программах ЭКО, не прибегая к авариальной стимуляции, опять к трансвагинальной пункции, а просто разморозить эмбрион и его перенести в полость матки. Также криоконсервация ооцитов, вот как Прасковья Семеновна сказала, есть такое сейчас понятие отложенного материнства, да, когда женщина сначала реализовывается в каких-то других направлениях, да, там, в карьере, в учебе, а потом только планирует уже стать матерью. Но мы знаем, что репродуктивный потенциал недолг, поэтому такие женщины могут сохранить свой биологический материал, ооциты или яйцеклетки, и потом их использовать в программах БРТ. Также криоконсервация используется в программах донорства. То есть женщины или мужчины, которые хотят стать донорами биологического материала, они могут прийти к нам, и если они здоровы, если нет у них противопоказаний, то основные они требования могут стать донорами. Основные требования – это возраст. Да, то есть это самый главный критерий, это от 18 до 35 лет. Это физически и психически здоровые люди, но это основной критерий, про который каждый человек про себя знает, да, насколько он здоров. А потом уже, когда он к нам обращается, мы проводим полное медицинское обследование, в том числе и генетическое. И если нет противопоказаний, то данный человек, женщина или мужчина, могут стать донорами. Ну что ж, Селена Афанасьевна, спасибо вам большое за участие в нашей программе и удачи вам и вашему отделению. Спасибо. Спасибо большое. Ага. Да, ити курдук бу отделение хибидесен катека системе тон ити үле барарын кепсеттибит, ануха отут бир бирген эффективный дети, ди? Ити агаяк төлбакт. Это среднестатистическое, по россиянук. По россиянук. Ага. Он тон сөрін тервете тоққаны қолуыр табылды бат. Табылды бат. Атон диннахта хада бихаха вот кадыкты коют келелер. Хастах чөчлөр келелер, хастах келерге андык биле качестволара мөлтөх ген болан эмбрион, билин эмбриолог капсияга да, про качество эмбрионов да. Мөлтөх болар. Андык мөлтөх эмбрионы бир переносты да, матка хегер, и беременность не наступает. Әвітер олахан тын воспалительный процесс тахсан рылбаппыт, конечно, но бир эмтинен барандарында келелер. Сәпкінді көрәшілер бігей білеген кылгас тоқтауға барыға реклама кәнеттен бігеген биолог біраз кәлен салғы өсті сихили кәпсияға, онна бұл айылғаттан айылғаттан бобаққа ұсайдан кылы батағы көмілі бігеге ұхаты теметін салғық бұт, оны оқа бияғат саналарғытын еме бігеге WhatsApp нөмір бітер сүриялар көтерін ғарабы кылгас тоқтауға кәнеттен көрсек біт.
Медицина технологиятын көмөтүнен кихи айыллар түгенет туақтан сағаланары. Аноха бихиги көмөлөһүннөрен медицинаны көмөлөһүннөрен ухаты теметигер кепстивитин салгыбыт. Өсө төгөлөттөн WhatsApp-тын санатыха 914-219 сүрбекке 612 ыйтыларгытын берин хәрин. Билеген аны Россия Федерациясы онна Саха Республикаты Руби Харыстабылын туйгуна үрдү категориялах эмбриолог браз Галина Симофоровна Амосова беги студиевтер келен жеттир бахалыста кирехка Галина Симофоровна. Галина Симофоровна кытта сәрге билеген аны скайпына немекені коллегаты эдеркен эмбриолог брас Анастасия Николаевна Седалишева бихеха холбан оған. Табасан тұран Галина Симофоровна бихеге бұлырын неме көрсін тұрардақ бұд. Олды болар ұйты әлбәқ, отчылар бихетті бұлырын ме баттахан бетер бетақ бұд. Анохаттан билеген неме бұл қаған бағарар бар актуальный тема болуға дейін. Эмбриолог брас үлетін туғының бағалысты бихеха сөз көрсін дедік. Эмбриолог брас үлетеден бұл жақтартан есі клетканылан микроскоп анныгар әркеһи сперматын кытта семетін кытта холбан эмбрионы орантары. Бұл эмбрионматын бігеге олабара күнайы көрөбіт, күнайы қачыстатын көрөмөт, эмбрионы олабара бастықы көмөтігер холбан барамыт, сасыныгар бұл эмбрионы плазморез болбыты ол бадақту жәмет пронукрестанын көрөбіт. Холбара бет жақтартан бір-екі дағаны әбітер әлбәқ байыны лық бұтын сөп. Ончаны, ончаттан тақаны сүрбетчені де лық бұтын сөп. Есекілер қалны әп. Оны көп ана барыта холбара плазморез болан болбат. Асынығар бейхе қолын бет, онты оқылы онча боланы ағыз, алта, 2-3 боланы, 2-3 әме, оны араханай болады қачыстаттан. Бұл есекілеске қачыстаттан, оны әрке сперматын қачыстаттан тұтылықтақ. Очағына болағына қаста күні бұға кені сетерден да? Қас күн көрі ғоты? Бейхе боланы қолы бара, бұл ұлан барамын, Хасыныгар ол плодотворец болбутун болбатанды бара битсеп, онтон уже кинилер булана плодотворец болан бараннар, анык сайданнар араксан бостамердар бар болан хеллер. Оны холы бар 3 күнүгөр була кини агыс бостамердак болар. 3 күнүгөр хеп, онтон 5 күнүгөр буланы уже бластосыста болар. Бу уже плацентатын клеткалары бар, внутриклеточный клеткалары ме балар, бу ого органдары болар клеткалар. Ол 5 күнігер, әбітер 3 күнігер беге эмбрионмутын жақтар маркатыр ұғабыд. Он көп плана түхі эмбрион ол бұпытын тұтылықтақ. Ол бары 1-2 болағына бейсін бір келдерер болақ бұтына, матқа келдерер болақ бұтына, бей 3 күнге келдерек бұтын сөп. Онтан эмбрионлар бұт әлбәқ болақтырына, 10 сүрбетчі болақтырына, бей үшуе қачысты олаған 5 қонуғар дылы жан кәтән көрімміт, онтан бире талабыд, бире әбдер еккенері талабыд. Матка хигер бире эвдер иккенере келдер эбит. Онтон элбәкелер бәкет. Онтон элбәкелер бәкет. Потому что один здоровый ребенок бир үчүгө здоровыялак о тарихтак олын бедин бирөөнү келдер хат. Хотону экке ден олата холубра бир кылы батагана. Кене келдер дакпытны эккен биле маткасыстан халактаны уже бизнесчилар двойняшкалар болон такалар. Ото того бир кылы баты. Того бир ругар кылы баты. Биру габыт. Жақтар кесарево сечение кәнтен еме кәлен хөпті. Олата кене хору бет стақ маткатығар. Оны қолыбыра 2 эмбрион тақпытына олару бейхе во время беременности матку латар де, оны біле қайдан қалан хөп. Несостоятельно. Это очень... Антығын өсеме раста. Бір эмбрионтан бейті егер қайдан 2 оғы болан еме болан тақсар. Өлген бейхе қолыбыра 2-нік поппут 3 оғы болан қалар. Тройняшкалар өлген болан тақсалдар. Элбәгә бихолы хокпап битсеп, биди эвтериккени габыт. Ол иккени поппут бар, ол бир бит, эме бетин егер эме арахсар. Икке кана арахсан үс болан тахсылдар. Иккенуктан 2 болар, бируктан 1 болар деп болбатак. 1-2 болан сөп. Оча сакаганы мен гирелин якпен багардык барым дедик болду. Олар наследственно саме бар биле. Мама папатнын игерелер ем бар булактарына инде. Элбәк болан жактарга ырахан боламныга плодный беременностен уже bu жақтарға дорой бәтігер дейілақ болар өлген бір үшіге доровай оғат өлген бір эмбрионы. Онтан қалбыттарын қолы бара атының бейін оңыран көбейбіді.
Ол эмбрионнары бәһәс хонуктарыгар өшүгәй булактырына түрген тоңуру ден витрификациядан бар бу аяхыллагата 2-12 хыллактан ол хаңа кирбите. Onun бәһәс рады барамыт үйренәммит, оны уже 12 сыныктан бәһәм, оны же манна мен орабыт. Он чоғына булана жақтар бу протоколга хлабара барда ИКО bir istikletkatın bihikini embriyonu lamı tuktubut markatır çöçe bilemine bolbat hep ondan atın bu halbıt embriyonların doğran köspüpütün bihikini markatın çöydü bilemden baramıt ugan berevit çonu ondan bilemene seme bolan takallar ol bilemene bolana bu bugünkü gününe ürdük gördüğünüz birihan bolar то yetergin jahtar bolana organizma гормональный нагрузка албат гормондар албат кини спокойно хаджар кемгер чөбаты кендеметрин бу уло хигер индиментер хигер манда колок пуховой то сорхан курдук не подиалар жанар балалар хеп олны кирен кини чөбаты манда катанан халыхта ол оннук боларын визит хаты бут өлөн жакталары биленнен барамбыт ол тоңорбут эмбрионмутун төптөрү разморозкалан барамбыт онуган беребит Очоғанны кені тоңнағын ең тәуір тарих олуыра жауылы циклет эмбрион. Оғынны көтарды? Тәуі бар хаттан. Тәуі бар. Жабылген Анастасия Николаевна эфирге барды? Ағасыда көрдірің ұры? Анастасия Николаевна өте кәхінен? Өте кәхінен? Жете эмбриолог тен едесі бейі білі бит. Оны қаян едер кейі бұл идені тоғатал бұққыны жабастан тұрғанын терегі кеп бұмағылдым. Тугун интереги. Интерегine ben tam söyledim. Mata ben buraya kadar interegi bolamam. Отете эхе биллебет бириченен жени алга көмөтүнөн бу эконом огулга жеркеме кирген ого өскөн халбут түгеннере дем бар болалар да. Бар болалар. Онны кеме бар болар эбит да? Ол кайдан болон калыр? Элли болон калыр. Холбур эти эконом билимдир, өрбай билимдер эбит. Холбур хин хундук обследование барар, ол эмбрионмут бар 5 күнү бахасытыя. Онны кеме Онны уже протоколга хаджар булланы хатан огланма булади. Бәдә естественно хатанмат. Ол онны холбур бу билимне хаджан беремине бол халар ден итамды. Онны буланы холбур чисто психологический барьер ден бардыкталарга хеп. Онан булак холбур киндер постоянно бу беремине булактакын хаджаннар оламаны сознаниялары блок булан халар хеп. Онтон бу обследование баран экоңа турактакпын ден спокойно расслабленно уже оны толкуйда бакалар хаджаннар килне беремене булан халалар. Это чисто психологический фактор. Очоны бар булан халын хеп. Оны буланы бу обследование бараллар, дорвилен симбир коронеллер, тухра химбир чугай дайынылалар булла жабытта. Онтон корактырылып кыраттын хәҗер булачылар. Хеп тугры инфекцияларын эмтәбит булундар. Да онтон бейләре онлык әлбәх случай бал. Бу барар хәҗәннәр даже олык бу көтөрө хәҗәннәр уже бәйәре беременне бул хабыты. Оларга мен бехет әйтүләр. Хиннәнен просто бу манна хәҗер кимтә хиннәнен даже барангыт морага хәҗән тохтан бу просто бәягат дохуюнувын. О хәян дорак тахфынҗан бу бакагат. Оны кырмыр еще байда беремене бул халык. Болар аны болончы. Анастасия Николаевна үләгәттән хамай тугын терегигене тохтан дохуяганы. Антон лопсайна бартытта. Улда итиклеккада бартан паскыная культивацияны көрөттен развитияларын. Это онна результатан, конечно. Билген бүләгән булар икенде. Үләгәр оларында билген. Үләгәр оларыгын баһалысты кырты көрдөрө концептүлән кайда түгүлелерген. Жара кайда тугунага тоо бәһәнестәхне күнай тугунаргын көрдөрөгөн кепсиген баһалыс. Бу ветеринарный микроскоп. Маан көдөр битерге кепсигене. Кепсетенере баһалыс. Bu tünlük kendiler operasyon itu. Bu mantan sağlam
итсекретка Астория тахаланар. Бу мантан лабут, буна фолликуляр тесте, онна бу де микроскоп андыгар көрдөн болан лабут. Онна ол кенеттен специальный эддеттен билимнеме питательный среда лабут. Онан кабатын түрген соостук инкубатор бутер бабут. Манкават им барата определенной температураны тудан турат. 37 градус. И градус курдук буллары. Антон ол белемнен сперматозоидтер белемнен уже нокутабут. Эветтен ке хайын курдук буллар. Антон хасыны кер. Куманнар рахаттан барамат. Уже ите инвертирон. Микроскопка карабит. Инкардео. Bu mana bu kami inkubator terbit. Pembayaran mana John atau daftarlar itu kita katakan embryoneran bertanda terlalu. Allarat dia bulan orang berhasilnya punya badan bicara uga bertun. Orang jago hamai kabar banyak. Инвертированный микроскоп. Mana isi ini yang mana total inneler gösterdim de. Bu innelerge bir, например, yetkilerini tutan bir spermatozoide tutanlan bakın kumanda oldu. Kumanda kira Allah микроскопическое движение нам барта. Барадья. Брага. Ол контенемиятын бартын кыбат көтүрген соостук төннәрбит. Сөп, Ансен Николаевна нахачугайбит, тугу көрдүбүт үләгат каддак ихиттен. Бу териллери бордованияны анохаты билин кепстеге өссө сихили кепсети кыттыган яхар билин араксан калыма хап. Детин онтон колубура биһиги тохпутуттан тутулуктак та омугуттан. Ол эрке бу биле огы өскүр туга омугутта холун уччаларга түргенник өскүр, хакларга түргенник битаны өскүр ден курду кеген эндик омугуттан тулуктак болун хепту. Ол биһи менталитетпи деген атын буллагади. Бэбит айылгабыт быгытына ари биле тох огоспут. Бытан огоспут деген болуди. Ол онон неген хеттерен тохмет бар болун хепту. Антон саха жакталдара олохан российский конференцияларга вообще азиаттарга. Бу исеклеркаларын аксаннара аяктен билли битараттар. Нар бихиха бу бирни субоптимальный ответ тахтар. Хептекен исеклеркалар олehen бир таха жактарыттан төрдү бихаллахпытна үйөрөбүт. Төт бес исеклерканы уллахпытна үйөрөбүт. Онтон хлобра славянской тохтах национальный жакталдар хлобра бихиха ону сүрбени беректерин сөп. Өчөл баг исеклерканы. Олehen хим бир хлобра бихи бу тохпут ол национальный особенность бесен бир бар. Онлук бар эне аяк болар. Аяктан аяк деп курдук, аяктан аяк. Эти короче келен рен келен иппут ыллар эре маннаха келелер ду бетер соотох елериме келелер ду. Соотох жактараме келер. Холбра кине статус одинокая нен боларди, кергене хо, ачана кине бияха келен направление алан донорская сперма ден бар. Анонимная донорская сперма бета каталогынан таланылан уже ол материалынан экоңорот кинеха. То есть хоготох жактарга эко не противопоказание. Келен надо. Ачагына холбрек ол донорствоттан тохтан каталогтан талар буллага диде. Донорство кенер бална исеклетеде кене бар, эрдеки кене бар. Уну билген бу кемге бии боллагана репробанта Москватан олора бутул донорская клеткалар бутун. Конечно, бары сахалардан баралар канам баран билген онну тохпут возможно спецсох сахалар деннер. Билген бална бии боли маннык жугатамыт бейлер бит биле Мордовия, Казахстан, дем Казах, индем чугас соғыс қараңа чырталарда
донордар сакасты хатыбыт. Характары кари болар кына хараңа баттахтах. Оны параметрларынан талалдар. Ача бихаха донордар ден хоқтар да білген? Сахалар бит соқтар. Бар болуқты, аты туттарықтарын сөпті бойыты интерегелері бит. Ота кәленнер обследование бараннар кәйін туттар баттар. Донорства кәлбеттер. Бағалақтар кәлелер, олар әрі дұрубияларынан сыйылылар. Қолыбара кәлелер, кінам баран, бұл донор болар кехи определенный бұлана лабораторный показательдерге сөпті бәяқтақ. Сперматозоидын ақсана, сперматозоидын қамсырын түргеннен біргена, оны морфологията хамай главная. Ол оннықыт кәйін төбес бапылағына кәйін тұқтаватыны. Кәлем баранат бар халалар. Қолыбара дальше әлбәқ ба обследование барықтақтар. Дейінен ол обследование бұланы бұл медцентр бетін өбігер оңғолар. Генетический обследованиятын барытын медцентр беті көрінер ойар. Сөп. Отын көннері қарайарға, тоқ сегіне әсі бедедірі? Қарайан тұрарға тұттары қоғапты ден еті бар. Әче әрен кәлен еті алыр? Қарайан тұрарға, қаранигынарға ден күрдік. Хранение эмбрионов, она сперматозоидов теңеді. Оны бұлана келінер қолабара ол хранение тігер, үйге ағысмыға қауғаны төлілді. Бәлері? Платный. Қолабара ол заморозкалыр бітейін барда бесплатный болағаны бұл омыз программасынан да хранение бұлана төлі бірдіғ. Үйге ағысмыға қауғаны төлілді. Сөп көрәтші күттердетілер істеқ қара фирге тахарды өт өтөке ханат. Алло. Orada istibetki. Ehillebet, istebet öteki hana. Hidre, temin bapurum diyen bilimi oruna demokratik bilimeçer o ruhbekta diyen bapuraska istedim. Ben bu ülkemden betenler ben aslında davtım süvoni iten süvoni sevme kutan omuk söylediğini tutan semelak kıldım diye. Hepsi buyur. Bilina ava sastakun. Hepsi. Orta ola kıvıstı vakatı. Bir bu sübbekıga milyon bu takbitten Paristan beyga azakada bu prosturu batı. Hepsi. 1 milyon bu takbitten. De ortalığa hemen kıvıstı vakatı. Bilin ete çok parta var. Asıl bilin ya hepsi. Onun çöğteleri üçüge iddia Allah küster dönürten şeymalarga meğnava küstürdü o. Hepsi. Onun bazılarını teriyaka tohta küstürdü o hepsi. Onun miniti ben hanava bu kendiki bir oğlumut doktor viska bir doğru bu tane viska bitti. Hani bu min. Hepsi. Onun için medeni olarak yine küstavlığını bitti kanalı. Sebep maqtanabı terenkel bikker bu körötçü hanatın ette ottan bir WhatsApp'ka itibarsa vıkıdış kennetten pervorotka kız toğa olamatu idden terahal nasıl yakalala kulubra enine ektuget yengte Арахнай фактордах пулунхап обязательно выкидыш kennetten предохраняйся гнар ол кемигер обследуйся гнан кергенин кытта анализ туттаран причинатын баран бирде 2 соотун буланнен нада. Онны қасаме үйден әме қатшықтақты? Күтчауыта өсейінен. Сәпанды білеген скайпқа бейеқі салғы генетик кәлелікті? Генетика түттен, білеген генетик біраз өттіттен бейген ме ұйтылары берек бет. Жәрі ұйты бар детілер, жәрі істебет. Злокачественный щитовид категор, гормон ехесіл жеребет оғылынан бағарары біттен, етенлік түйенге. Щитовид катын лам бірақ бұттар, злокачественный дене бітсер, гормонлары ехежері, оның түйенге оғылынан бағарар әбет, оғылыныр қықтақты. Антон онколог заключение беріқтақ. Қолыбыра, эко показано, не показано ден хеп. Қолыбыра кене береген ол күсті хамелі хажар болағына ауытсеттарын олан қаранияғания беренсіп. Бәтіні клеткаларын. Хранисканар, вот реконсервированы, потом еще дек эмтенен баран бияға ол именно эти клеткалар әркелер.
Ага, бу нахал бакки ханатын итеребсе, битине мен кырды көтүттүм балак, оммагыс көмөтүнөн боско мухулдар дийди бит та, экабарта. Ага, очоно очары телбак боламсып битти. Олбура тогора атын согуру корректорга баран оңоттурлар ди. Чогона того онну баралары онна жукуска гоңурор. Холбра гыл бәйте бахара. Атын коракка баран хеп эвтер менне бие хахала битер. Холбра хатан барар кахтары хо жоннарген менне бие хахалар эвтер билем тохсилдери роднее геннерде халаларда. Эколаны омыз холбра комиссияна астыктарына барата баска болар. Холбра атын коракка барар түгеннергер кинлер проживание, оны проезд бәйлер тегилдер. Булади. Оны тохсема просто не? Хотоно очерет тәһәлбәгәдә. очерет тәһәлбәг. Атын хылая бия определенный биле квота бирелер алмаска. Холбра булырын 200 тонн, быел эме 200 тонн. Аланна биле түргән хаста комиссияна һәм барына очерет катыраларда очерет прямо так таковой нету. Түргән комиссияна аслар дагына бие репродуктологтар кинергаз на связь выходим. На бия хакаралар уже. Мен ага максат не айтым очерет катырып очерет кахан келейден бухурю. А то не тоқар яннада ой акушеркалар бие сотовый телефон мутын берелдер, оны именно бихин кыттакастелдер. Себеп аны билеген биһиги эти битем курдук оттон генетика хан ден билеха ме олус туханна хонуха бу генетика науката ме маннак системда паладин Якутский научный центр комплексных медицинских проблем научный денталитолога научный лехета Сахар Республикатын Доробех Растабылын туйгуна генетик барас Оксана Гавриловна Сидорова биха хобанар Оксана Гавриловна төкехана. Үтекехане. Ити жебилеген вырты ден кылгатын аттыбыт, оны оқтан бұл көмөтүнө оголонор төрөппүттер жолан генетик өттүнаққандық процедуралар ағықтарын наданы. Экогенетическая технологиятын ағарға төрөппүт болар текерген, қан урулар наследственный ыры бар болар түгеннәк боллағына, дорогой оғы төгір ғылығыр, кинлер предимплантационный генетической чинчи етпарал. Оны бұл эмбрион егер киренен негер, тухаян bir ырыға, наследственный ырыға ол чинчиі барген сөк. Эти боллағына предимплантационный генетической чинчи қастағына араста. Ыры айы атылатыттар болалар. Онна бола пыгыче көрүнү А ден бар. Ити боллагына хромосомный ырыларга, оннуга агыкка сеп, Даун, Эдвардса или Патауи ден синдромнарга, онна синдром Клайнфельтера и Тернера ден агык. Онтон бир көрүнү пыгыче М ден. Предимплантационный генетический чинчи М көрүнү бола дейт. Моногенный или бетер бир генынан өскүр өрі bu семьяға бар боллағаны оннук көрүңүнөн туханықтарын сөп. Онна болна ПГЧ деген бар. Оннуктар эме сахасыригер балылар. Ити боллағына қанларыгар, хромосомаларыгар транслокационный мутация, транслокационный уларии иджахиттер жоннар балылар. Ол олорго айытын етіндік оғыт. Онтак саңгурында, эти қан көрәтші беймей бүтеде плюс-минус тен күрдік. Етінік осынан олақ қыз қаннырығар сөпті беспеп болуду, әбетер қайдағыр етінне кенелер ұтымнағыннырығар ду оролы нүрді оғылымбат болуға. Да, онлық бар, ғылам баран біргені олық қарақы. Олығын бұлна біргені Величина бырыгана каракый боллағына амбастан әлбәк бырыгана кенеде чинчия хатылар. Онтон уже онны куда был батақтарына онны бол несовместимость еңгеме, генетическая несовместимость еңгеме, онны егіті қашет. Аннача генетическое редактирование генов тен бары битче, ити билейін көңілләмет әрәрі, ити андыйдуға Россияға ме туттулар ебіт, ити тұғынан кірді кірдетен да. Тоғаманлық болу құқтағы, ити оқсулақ болырды қайдықты. Генетическое редактирование гена ден туохтя. Ген боллағына улахан туохтех принципе. Научилы тақына нахал бәқ улахан загадка бар, ген хигер. Кехи вообще генім бар, омыян, ген хигер. Ген хигер, 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 ген хigер, 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 ген хigер,
көрдөкүнө 100 тыгынча ген бар бир кихиге. Ты. Онтон бу геном человека деген программа тихаган тепитегер тоохтенеп биттере. Ол хүрбе агы сere тыгынча генин ученыйдар булан ааган көрдүлөр. Атын геннер кайтактар пока ученыйдарга беримдикке агыллыбакка тураллар. Рыдаганы или бетерже кудравай баттага, каллан көк карага, атында характеристикалар бирди геннер берилерлер. Онтоллагына редактирование ген ол гені быганылган уларыты, быганылган брагы, или бетер местетін уларыты, ол аты ол редактирование генов дені. Гынан баран генмі тәлпа ғарастақ. Халай баллар, улахан начальник геннер баллар, манна онна бола үліпет геннер баллар, пилокары боров ген. Улары бұт ген и организм ер кейірі қайттақ Ох, жайы оңорора келин киндаганы бил. Он редактирование генов бабулдан турар. Например, Америка холбоктак штаттарга. Онтан була Россия дүнен була онну редактирование генов положение носит рекомендательный характер ген. Редактировать. То есть оттан туллон хеп гынан баран бобой условия киде. На ол редактирование генов аспыт ученыйда киндер болла 2012 жыллакка Нобелев лауреат болду. Ол редактирование генологиялары болуна генетический кыптыйден бар. Ол кыптыйынан кинилер кырыяннар ол гендерин уларталлар местелерин уларталлар эле булакылан бран кебелелдер. Ол кыптыйдара боллаганы ыры айы әне атын. Билеккіне редактирование гені болаханнык өретілі елік. Ол ен боллагына ученыйдар куттаналылар, ити боллагына улахан оқсула, хотчоты боға түттін оқсулах болуын сөптен, білінгенден этический комитеттер дағаны, юристтер дағаны, медик юристтер дағаны, етіне бақсағады. Sen bilgin asagülünde siz algıqpıt bihi kıratçı yitir, efirge taqıstıbıt etiyor ki hani? Алло, здравлары. Раба. Мен мені вопрос тапы, омыстық звать түгенмер, плата те болыр. Сыната. Сөп мақтал. Құлыбыра омыстықы төбесті бәтақытына платына 200 тәйінче күрдік болыр. Әмі күтті, онына әмі кейрер, культивация эмбрионов, пункция, внутріматочный перенос, ну и если криоконсервация бар была, криоконсервация. Албарта холбан примерно 200 тәйінче да? Күрдік болыр. Сәп, Оксана Гүрілі, ча бігі ити бүтін теміктен кебе қам. Қолыбыра отчатуғар болағына төрөппүт ого жүхүнүн эмек хакастыркага хок була деп билетерге дылы. Ого доробиятын тургун, маннык өңнө карактак, манны баттакта болон барым инден чатугар ондук кене сакастаркага хок. Туох техм багарабына. Биһиги болуна айылгага туох итигеннер айылгага, кигеннер айылгага лохтаганы туохта уратылара хок. Айылга боллагына ырыны даганы қаллан көре қарағы дағаны, кудыравай баттағы дағаны олық атқа түңедер. То есть, человек такая не имеет ген, он ни совести, ни памяти. Қайдан берілі бітінен берілі. Ол гентін бұтық те. Кемехан тігірі түбеген сөп, кемехан да қаллан көре қарақ түбеген сөп, кемехан да улахан ученый или музыкант болар түбеген сөп, ол еме генны не берілдер. Антон редактирование тут ухар боллакына чисто технологически это возможно. Гнам бара амбастан редактирование генов даже хайдан кирен бар. Эми үчүгей хайдылар болар боллагына амбастан ыргыны жайыктан надо. Ырды көрөлөр амбастан. Аны боллагына ол багата ден кыллан кө каракка кутарага баттакын ден ол болла уже келинни почарата каптан калар.
теоретически болон сет гынан баран онно пока учунедер ханехтер багар. Әзерге лайылған утары бар бап боллақ бит. Это желание человека было. Бейтин баганата, а тух сүрүн бейтин баганата. Так амастан ырынып төрөлектер. Ага. Эссе короче кытер жарай фирге тагы студия төке хана. Алло, Хилдер да? Эхиллер итабыт. Алло, здорово. Здраво. Бу передачага тибештен үйөрө олорбут. Бу бие боллагана тух орта хастагылар бут. Чөрдөнлерин аспыт жомут, аны боллар маннык бакурустакпын. Колобор биегинни курдук ылларга оголонун багалак жоңго тухмет программа ден бар тух колобор кинне хайдакына обращайся гнехтарын себе хайдак саалысын хөбүй. Оны багалыкта сибелер биреккетин чертоо денне. Сөп мактал, реңкел биккер, детинде. Бастатан туран гинекологка барагат по месту жительства. Он биле бягат жалаватна тагда, он ол гинеколог кыт бияха направление берер авыртыгаден. И уже вот Лидия Афанасьевна, Валентина Николаевна Календар обследование, диагностика бараннар уже комиссия гаталлар документларын баратын. Ну и Этинде хастартын тулга хок детин деди. Онно холобра кинлер уча хадда белемден ихтактыр эти түрдүнчелер орта хастажын. Биха деление битер келелдер. Биха обследованияны итан бараннар холобра өтөрүндөн да хастак боллактарына сразу экого демет тохто противопоказаниялары хок боллагана белемнен итабыт. Ол гынан баран холобра помыс кинлер ограниченияга бихактарын хап. Холобра ол чөшөттүнөн эцклетката аяк боллагана, авариальный резерва кычабыт боллагана, оннук помыс хапсымын хап, очоона кинлер бәлдерин качыларга ронтурактарын хап. Сәп Оксана Гуриловна, отына тинник орта хаста, осыны баасы төмек курдук очоона баян бәң эгегеттен генетика төттен оголунан багалак жоңго тугу билеңетей. Тохка болгоюм тону уруктактыры. Ой, ланхалахан кең вопрос. Крактохыл. Кылгастыкеттекна манныктен. Доробиягдан Карыстан, онна боллаган эрдеттен Карыстыктак, тогодетакна жактар яйцеклетката иегер бар эметиттен уже биддере берилер. То есть кыз ого төрөтөгүнө уже яйцеклетката келен уже уларын иттегине ого болор клеткалара уже иегер бирге төрөлөт. Онна кыз, например, улатын истеген айкине табактыр түгеннер, канан эмете арпер түгеннер болгон ол клеткалар ол жайын хим билбейлерге ылына туралар. Ол хим барастар этен. Эттен кыллар боллагына этер хыджан доробот хыджан тарык. Онна сахарын истенайы кини клеткалара ол бүткө төрөспөт клеткалара кыджан кыттен. Онна кыджан кинер мутацияны бейлергер элбәгы иңринәлли. Тахрын истеген айы. Ити бу жактар иттенлан көрдүк. Онтан эркихи бул эркихи мекып тыгылак болган хепте. Кини клетката боллагана тух 2-3 ыйынан кардан ихиттер. Сперматогенез кен. Ол биле сперматозоидтара 2-3 ыйынан хаңаттан хаңа болан ихели. Ол гынан бара чөлөлөгү тутухарды уокту ден бу агабыт. Чөлөгү туспап боллагана ол клеткалара түрген-түргенник кухаган жайыны бейлер гырылналар, онна огого бейлектик мүсөп. Онну куптал бар. Олин боллагана эден хыджан успейдан оголунан каалан туох яйцеклеткага төсө элбах биремеле элбах аксаннагар успейдан быракты хыджан көрдөрүнөн активный огуз болупту. Бахалыстан нукоттан беягтын көрүнүн ден бехтон багарабын. Хаапакка бир эрге олоран калбакка активный огуздук беягтын багарны. Оксана Гуриловна, эйгиттен ыйтык бүтүн багарып иттилер, онан бахалыста тигитини истеккан, эфирге тахарды бут өтөкө хана. Истебит? Нет гемоглобинемия эмтенер да онна органга даярда. Эсебиде тагын? Нет гемоглобинемия эмтенер до. Сөп мактал. Мен гемоглобинемия туох бир хакаларга бар бир хүрүнө кырыген.
Ага, белилен турар бұлтыртағы мен гемоглобины әмтияқтарын сөп, бірастыр кітгар баға жақтын сөп, әме ұттан туық ұлақан туық тияқпені құдырғы хауыз әме, әмтияқтарын сөп. Онна болағына мен гемоглобин емені туық, некінен оға даробай түрірін бағарар болақытына дародовай диагностика қатын сөп. Сәп Оксана көрінді мақтанабын, бүгін лағаттың бұз болан бейхе Қатақстанған олыс тұғалақ кейтінерен ұрбұққар, оны төлағар сәтихелері бағар өт, әлбәқ оға күнсерін көрер көме боларғар. Сәп мақтанабын, білеген салғы бағалысты юрийі консультациялы берерігер қолбуққа, оны оқа дері бейхе көрәтші күтті. Жәрі эфирге тағарды бұт, етөке хәнен. Алло. Етөке хәнен? Бағалысты етеген. Беги ипапын мен жекерген метадыттан аварты салатын үләхеттергер мақталбыдын тердяқпытын бағарабыд. Онда кенілерге тұз олаққытығар, онда үләлерге үрдіксі тихилері бағарабыд. Аха, чөнде. Бу кенлерин олорунан тухаммык кытта? Туханан. Сәп мақтал, қарен кіл бүккетігер, жекерген гетер иле яны дробинер бағарыққан, аха шөйтіні көрдік. Дәхілі қалбақ мақтал тылыстырғы пулу, я? Өләғаттен хамы үрдік тоқтын доғы яғаты? Біле, өзіннен қарабет, оны вы беременны. Ден, хамы шейд ол барда. Тәхі өр болан баран ұтчағына кені маңдық көстірі қолы бұра, ол беременне болбыты қолуға білден, қат болбыты. Бастан эмбрионы переносты бұд де, жақтармат катагар, ол кәнеттен 12 күн кәтәхәбет, хамай оғын 12 күн ағар. 12 күн болан баранлар қан тұттаралар. Хыгычы ден хәп, ол хыгычы уже біле, беременность наступила или не наступила ден көрдірір. Антон ол кәнеттен қолы бұра, ол хыгычы бұд положительный болағына, после переноска нентен хирбе бир күнү аган барамыт узига гарабыт. Ол узига уже плодно яйцо шабаты каста хажар болар. Антон 2 узига гарабыт неделе болан баран. Ол 2 узига битегар уже биле сердцебиениятын карабыт ого. Антон ол кантан уже бәлерин поликлиникаларга учак көтөрө баралар. Сеп антон манна суррогатное материнство бар булаганы кандидаттар деннер балдар дудин айталар. Дейтин тема керер олорубут. Кем билер итине? Суррогатный ол лалик бейхват. Оннуктен хоқта? Пока хоқ. Жәрі көрәтшіні қолбоққа істебет етөке хәнін? Дұрабы олырым? Дұрабы. Екуға білімнендерігер гормональный әмтерінен түхөр әмтілері. Түхөр әмтінелері. Сөп мақтал, жәрі неледев насывына білімнерге? Гормональный интернет где-то, да? Ага. Смотря какие показания. Именно протокол этого так-то, Протокол эко протоколга биле стимуляция овуляции ден бар. Это бастыга этап эко. Ол гормональный Да, это гормональная стимуляция. Алата жактар бәйте кинеха в среднем 10 хонук, 10-12 күн уколалар егер. Ол уколалар жаран бияха калан үзиде көрдөрөр. Ол биремеге биле үзиннен фолликуллар бут, хадда үйнөн хеллерин көрөбүт. Это примерно 10-12 күн болар. Протокол есть короткий, есть длинный день. Это основные протоколы. Ну вот смотря. Сәбәсе білген картек олар түйіққа кәтәхемет өте төме күрдігі текпет. Бігіганны білген юристкі қолбануққа, бағалысты Алексей Жирковы қолбуққа. Алексей төке хәнен? Төке хәнен? Бұл медицина кетерен консультант бұғытынан білеген, оны қажа Алексей суррогатны ие болуыны мен көрәтшілер бет интерегелері бет WhatsApp көрелердің көрдіққа соқуан әтер сүрін моментларын сырды текқары бағалысты. Қолбұра чейдіқтар показанияты соқ ғылджан суррогатны ең өтінен туғандың сөпті. Российская Федерация суррогатный ие болу семейный кодекс статья 55 сурулу. Она сахалы это обязательно договор твердых надо. Бире тюгер вынашивай дырие, а ты не тюгер таңатыры питер, эпитер соғатақ жақтар. Бұл статьяға ісі суррогатный ие требования бар. Қолобыра суррогат чүрбеттен әдер болу хоқта, онна отыз дейттен жаз болу хоқта. Қаянды бір дорогой олақ болуқта, ие дорогойда олақ үші болуқта. Анны бар медицинское вмешательство обязательно информированное добровольное согласие баттықтақтар. Әсі бір требование ден суррогатный ие дегет корректен письменный согласие олықта.
Тоғытып жақтар сатан түрәбі болдағаны, бәтіні ие услугаттан туғанларын закон күнілерінен күні қаян да медицинское показаниялар болыпта. Ол түрәбетін туғанан де. Китне бәті бағабытынан хатан услугаттан воспользоваться кымат обязательно медицинское показание хатан түрәбеткен медицинское показание бар болыпта. Эссе тух технологи тоғылық жақтар сатан түрәбет болықтарына обязательно информированно добровольно согласие берегтар эти обязательные условия. Вейді кодекска әстебір бірдібілі тұрғатны ие обязательно согласие берегтар оғысын берерге. Ол ең қаған бағар заказчиктар, ол бұра договор тверсен барын до конца уверенныйдерін ұлықтар. Бағарда сургатны ие олықты согласиетін бербекке оғытын бәтер қалдырынсы. Оны қолыбыра сурагатны ие не хакастын бағалақ жон келілер қайдақ бұғылақты қантан беселері. Ол оны иене бетер бәлер болалырды, бетер бұл медицины үліхеттері болан берелерді. Это был вопрос iki вариантах, потому что хокондан дорогой эре ие болунсы, это ханных парки болунсы, потому что договор, свобода договора один понятие бар, билет такие болунсы, медицинская организация, холобра, центральная частка, үксүн эко-клиникалар баллар, кинер бәлері сургатный елердәхтер, но уже обследование аспорт жақтар, уже готовый барта документтары барта готовый жақтар баллар. Только ханалары, конечно, договор иногда үрдюра нукка. Бәрін бұл лақытна, конечно, тепчеке оғыз болар. Атаға херегер сургатны еден өйді біл опсенен қайдағай бар, жон интерьергер дұғуқты? Ой, жон улухан интерьергер бет, мен наварсақы серегер сайты тағуқ дегенін. Тәне бәдәқте. Антынан юрист бұғытынан көрдіққаны қолыбыра бұл әйкі тұғынан кәпсеті бітте, оныға әйкіға әметіне тоқманлық түгеннер балылары. Бағар оңыттыран баранта бұлы батақ түгенігер, әбетер біраз тағыны бірабы, аны бұл пациенті бірабы денген не тұғы кехетен сөбі? Атон, мана эко болана медицинская помощь болады. Ханық бар медицинская помощька бәті бәрәдіктер, стандарттар, правиларда. Тоғыра хатан амаркынағына ханық бар пациент сахамин страха, через ОМС бардан сахамин страха экспертиза качества он рухтырынтыр, чтобы проверить, качественно ли оказана медицинская помощь. Ики бастығытнан. И кейден болана платный ору болақтырына, обязательно Роспотребнадзорды болақтырынсып, онны болана не экспертиза ден понятие бар. Цеп Алексей Мақтановын бүгін эфирге кіттанған бұрап өттіттен сөбіған бербеккер, оны оқтан білеген бейге түмік күрді көңіріққа беремебет олық түміктеннен, оны оқа жан үтчітігір самы сүріне кенілер әрде келекті ақтырден бейге тәбітті. Беремелерін үтербәкке әрде обращайся қанақтарынады. Онто әрде ден ете қолы бұра қас саға көрітші оғылынықта сүрбе, бебестен оғылынды бітір. Кем бір кейбі әтәйі бағарар болады. Но чем раньше, тем лучше. Холбра гал боллар түген гал болан бараннар бир сылы баха голан матактарына 2 сылы 3 сылы катахе хаканада. Түрген хосты келе ханада. Ата те бүтүн курдук атып 5 тастардан 6 үй катахен баран, эми 6 келехтеринада. Ага хатан матагана. Галина Семфровна эн опыттак ке выхатлан тугус себелеңетей. Бу мандык халгала жоңго. Эдер жоңго. То мандык халгала, олнон багала жоңго. Онтон ухаппакка хэнгаппекке бихека калангет обследующий кыныктырын барамын, потому что уже 1 жыл кыйын бу карыстамакката оголомма түгеннергер кинилер белерин женская консультациялар гинекологтарга обращаются кананнар, ондан направленияланнар уже бихекалендер обследование оңостон уже барыктырынада, потому что хорохтургар пана олак караттан инне хажыр булачылар. Эркихи холбара анализа 1 спермограмм анализынан уже бу эркихи дробиятын уже бахарабыт. Онтан жактар кена да кухун олехин эддеттен саалык ханада. Ханна келебити денитин халбак. Медцентрга да? Ду поликлиникада. Амбастан хадан оголма путтен жалабынан бәлере
олар хилдернен поликлиникага тиян обращайся гыналлар. Онтон акушер-гинекологтар бе отделение битырыталлар. Направление берилер. Сәр бүгін кәлемі житап кетер мақтана бұд. Күнді көрәтшілер бір болғамтаға тейін мақтал, оны оқтан бұл күрдік үліхет жамбалара білен тұрар үшіге, олар әрі бейхе қабыры ұтығар, айылғаттан ұғағын тінияхын бар болары бағара бұд. Кетеңі олың көрсіққа дерек.